aba batandikire no kutambura okwetorora orurembo Mbarara. Bwanyuma nukwekuza ahari Independence Park okujaguza kwijuka ekiro kyabo obwe barukoreka entaranta. Bamwe abakurira hanguto za Mbarara bahire obujuruzi nkoko mwana rukora hanguto kandi akarugamo umuntu wo mutano. Kanyirira anasobora gamba ntono yari street kid. Tariho. Unabire ndiya undi amuhanda nishaba harabaho gufounder Asia Gamba. Yangira ati omuntu yakwiha street no rugaho kamugera ntego nindugaho yankwato mukono yantwara nkamushanga ine ekiro ya indakaba nakore nkita rukora ibintu byinja ine ati yarukora bags rahanga yangirire mbabazi nazo mutawuno mu nakorera mu byabire bigumire ize vyo batakajombekera Car Horizon Bus Park n'imoto abintu rarombe motoka bya muhanji byabire bifiri batakombekera ikizembe kiri opposite na Radio West yabireri ahansa car yo go down niyo twabire niturara turukukorera mu byakabi street ainesonga lwacyari ku street. Asia Gamba oguna wakakora street kandi kuyarebere nako nukwe kutandika okurundana abana aba hata nabegese by'emikono. Yensonga lwaki tutegese ekivulu kino twagala tumanye lwaki buli mwana ali ku street. Twagala buyo mutumanye ensonga ye eyamuleeta okugenda ku street. Omwezi wa RPC ahabwa Mbarara nagira ngo nka polisi n'abatungo buremezi bw'amani okurugomo bana aba. Tinkamye ngo abantu abakura kiriti ngabona hinaro kwasagara ka street kunya kora kashaho agomba hire skill you have skilled them the products n'umungeze mwakora nangeze mukozere kandi sakuba hajira mukatare kanyu so I'm very grateful really. Plan sese twinira abana abanziha abana tuza kubayora ntubatwara kabare omu rehabilitation center abarabe bine bisubirengire we shall take them to Kagongo omu tindakigambecho. Bamwe omu bana babishiki abarukutura hanguto batongere certificate z'eby'emikono. Happy birthday to you. Amakuru agagasha kwa Ramadhani.